Nastavljamo dalje sa izradom upravljačkog programa. Potrebno je oboriti ovu ivicu oko celog predmeta obrade, pripremka. U ovom trenutku je sve jedno. Znači obraditi, zato moramo koristiti određeni alat koji će biti adekvatan za obradu ove konture ili obaranje ivice. Ja sam to u radu nazvao i da je to neki venac, možemo i tako da definišemo. Ulazimo u plan operacija obrade, ovo stablo, biramo Mill Part Setup 1, desni klik, znači uvodimo pod operaciju Free Axis Mill Operations, biramo ovo set level, sačekamo, ovdje nam u startu nam pokazuje ovom nizu ovaj prvi startni alat, vidimo da je to vretenasto glodalo sa ravnim krajem, sa ravnim nosem ili čelom, kako god. Mi želimo da uzmemo ovaj alat 5x11, 5x90 countersink. Biramo njega i ovdje možemo da vidimo da je to glodalo sa ovim određenim uglom, postoje tačno njegove karakteristike, širina će biti 90, širina je 5 mm i evo kako izgleda na određenom pomeranjem miša, mi možemo da vidimo malo pobliže kako taj alat izgleda. U redu, biramo fičere koje ćemo da obradimo, znači površine. Rekli smo da je to u ovome pojasu venčanog dela ovaj venac, znači samo dođemo mišem, približimo, kliknemo, površina promeni boju u plavu, znači nju smo naznačili. Uzimamo samo trenutak, da, kreiramo fičere, samo trenutak, kreiramo fičere, kliknemo jednom, pojavila nam se definisana površina u ovome ovdje prikazu i tako obiđemo oko celog predmeta obrade, znači sve one površine koje hoćemo da radimo, rotiramo, evo ovdje, idemo dalje, malo to prilagođavamo sami sebi kako hoćemo. Klik, klik, na kraju ćemo malo sagledati to i od gore, klik, sve smo kliknuli, odlično, dobro, super izgleda, uvek moramo da se setimo ove ovdje ikonice, znači odakle će nam glodalo napadati ovaj naš predmet obrade, da vidimo da li smo nešto nismo propustili, ne, sve izgleda odlično, to su te površine, možemo da kliknemo ovdje OK, i ponovo zelenu kvačicu i kao do sada što smo već nekoliko puta radili, podešavamo operacione parametre. Znači rekli smo da je tu levo ga taj counter streak, dijametar 5 mm, a ugao je ovaj koji zaklapa 90 stepeni. Nećemo tu za sada ništa da diramo, također ništa. Set level nam ostaje da podešavamo, cut amount, velika je dubina, stavit ćemo, neka bude 0,1 mm, limiti su top of feature i bottom of feature, ovo ostalo ne diramo ništa, ovdje ima još jedna stavka surface finish, ovo pod x, y, ovens, ako kliknemo jednom mišem ka dole, automatski će se napisati minus 2,49 mm, što u principu predstavlja polovinu dijametra, znači polovinu prečnika glodala, rekli smo da je on 5 mm. Također, ka gore, kad kliknemo možemo da idemo i on se uvek povećava za tu neku vrednost. Zašto ćemo ovdje da stavimo vrednost minus 2,5 mm? Pa iz prostog razloga da bi nam osa glodala napadala i obradila ovaj deo tačno na ovoj definisanoj površini, da nemamo taj odstojni deo od obrađene površine, pa da ne može da ga uvek će mu faliti tih 2,5 mm da dođe da obradi ove površine. Dobro, vidjet ćemo u procesu obrade kako to izgleda. Idemo dalje sa podešavanjima, isto start at home, return home, links,
Enter retract, možemo da se igramo ovde, da podešavamo kako da ulazi glodalo, isto ovaj full metod prelaska, dobro, advance, isto, sad ćemo da vidimo ovaj advance, šta ovde da podešavamo, ova stavka se uvek podešava, u startnom stavljanju je metod all siluete, možemo da kliknemo all siluete i možete da se primeti da on ovde menja ovde boju, idemo stock, ne odgovara, bounding box ne odgovara, ali kad kliknemo ovo all siluete, on nam u potpunosti odgovara, jer zahvata u odnosu na, kad pogledamo predmet od gore, kompletnu ovu površinu koju treba da obradimo, a u set levelu znači ćemo ići dubinski u njenu dužinu i imamo ovaj on centar je postavljeno up to, kako će ovde vidite kako će glodalo da napade, mi idemo ono centralno i to je onih 2,5 mm od ove crvene linije do vrha glodala. Sve ovo ostavljamo ovako, možemo da pogledamo kako će to da izgleda, sačekamo ovaj progres da se uradi. Evo ga, površine koje će da se obrađuju, one su se na neki način već, ne na neki način, već analogijom SolidCam-a su se označile i možemo iz ovog menija sada da kliknemo, da pogledamo kako će to da izgleda. Glodalo ide isto jako velikom brzinom, ovo nek vas ne buni, nismo pokrenuli od početka, već pokrećemo samo ovaj deo što hoćemo da vidimo kako će izgledati. I ovde možemo da vidimo kako se dubinski ovo glodalo obrađuje ovaj predmet i siva površina ukazuje da je površina na nulu odrađena. Vidjet ćemo to kad budemo pokrenuli prvu od, evo kako je bi išlo oko cijelog komada, kad budemo pokrenuli prvu od finalnih provera izrade našeg gotovog proizvoda. Ovo unos je potrebno sačuvati, vraćamo se na početak i samo kažemo OK, da bismo ovaj unos sačuvali, vidimo ovo zeleno kako glodalo kreće, vraća se, prelazi preko ovih stavki, preko ovih elemenata od koga je sačinjen ovaj naš predmet izrade.